Pesiona igwen orot kwa ejaunere Yesu ko Yerusalemu keda ekare na epolonoi nesi ejaunatar akwat na ikristayon episkopi lo kotido diocese Dominic Eibu kotomo somero lo kamidakan primary lo sek eboikinangesi aingitona kapi 7K raina irwana na sodit Eibu aingare kinali pasine kotoma osomero kalo ageone esiboikinerenesi kwape episkopi. Dominic Eibu ngesida elip auria kapalar ayanganari idwe osomero luda elwaka ijaikite awanyunet keda ngesi loda eshomid kamidakan primary yaika ni luda kamidakan sukula pene sukula gorong dojo punya jeka ni ngambitiunu po isukula gorong dojo ni sukula ni de chuno pore joiwan sukula ni gorong okoye sukulu ni yepono pore iga sumugane nyawi bitu sumu isukulu adwa neno bisho da chalama lokikane yeye mo bebe ta kisoma kane ni hotel kisoma soroti Kampala pia kuna sukulu ile ile da American ofisa sitaki mo wala tuko wewe iti yaikane Apollo ne cholonglo e kanyet ko district aloko Kalaki Samuel Okelo ngesida eshalam kit episkopi kanu aitunit ore Alamon Abi Obomoina yabaka isklasona kan Baba Bishop kide kontimu Alamon loso kapitula lo Kalaki ija unsojo Kalaki alama bulere amoro kida itula lo Kalaki Beatrice Akelo nada kolo ishanikit episkopi ngesida apupi ialam kede epoget kotao ke. Kare lukumite dope akwata kanyangon keda kaisa kanyaro kanyo. Agenga bongunu a sanakine ne bala be child study. So karungone sabong nange sanakine adungu be som bishop ne. Agenga sanakine bishop. Bishop rao bongi yaka. Asubanu ehasa subanu epolo. Naja kwe nyunda kukumbali mori kontuan be rai bishop engorit oneja itotoke konya sede papa se unere Daudi engorit okale kes ese se unere so mala sede kete yala matu ngakere keda oponi yala nande yala mi bishop e bani bishop ne e bat sairengo ne adum nangaja na ina kanga dolere na so mala sede kanoke yala masano ke raparane yala ma iko kuyen eshomi osomero lo kamidakan primary Jemima Asano ngesida apupi ialam kanu ngesida aishom osomero lo eshomit episkopi yala mangeta nare bunte bishop ni nare somte bishop yala mangeta nungoda no ka uria kaya kingoda somne yala masiton tipaton ko si uria ke somtosne so epupinya yala mangeta somtor pa ke bishop dane Kanuka TV East, Herbert Paul Eyoku, Kokalaki District.